Kani gede ke Akashvani Shillong ke khubor man puli di kesanli jana kimat bakong sanjong ke khubor. Bu monong rim u menteri ke Sarkar India bantai ke office rekam bapura ke nekda ha sauli New Shillong Township. Palat khandai punyo na kisispa la dep IT ke Sarkar Meghalaya syaka NHIDCL banshana ye ke Surok Shillong Western Bypass ong usembut menteri rang bak kejela ubak Preston Tensong. Hadin balami ke jing penbenai ke bernihat ke jaka ke bajaklia tama ke perthai dawa udok temukul sangma ye ke Sarkar Meghalaya bat Sarkar Assam ban shim khia mardor. Bat khot ke Indian Army ye ki samla ke Meghalaya syaka jing penrungkam kum ki agnivir. Ki khubor babnya. Menteri Sarkar India Dr. Jitendra Singh ulabu monong rim bantai ye ka office rekam bapura jong North East Center for Technology Application and Reach kata connector ha sauli New Shillong Township nim kesengi. Uli mau jam bala pendep nim kesengi ulong kadak jong kejingyat saplang ha ka thong jong connector ban kentiu bat penkhalan ye sin jam ban sei bat penmi ek batmai bat ha jing pentri kam mega technology ha ka than stay lam mi ngi jong India. Hakati jingilang bu maunong rim Dr. Jitendra Singh ulak kedusai halo katong jong Sarkar India ban kenti kathan stilam mingi da ka babanjur halor ka benta jong ka teknologi kum ka benta ba kongsan hakajing san ba kajing penbhai ka rukom im jogi patba habakren haginong pathai khubor hadien ba de bu maunong rim Dr. Singh lo ong ba katik office bapura jong nekta kan korbare ki kam habaro ko kathan stilam mingi da kebiasaan ni kejing start teknologi syakitu ki berang sedang ban tre ki kam ki jam ha ka sengkam sengjam batru ki benta ba per jong ki jing sengkam ki bakentu bi usit bat ek kam ringap bat penmi ngap usembut menteri rang ba ka jela ubri kmiru ek tnat PWD roads ubat Preston Tensong nim ka si la pentip ha ka indro bar thau an bala IT ya ka khandai pinyo point san Nakashispa Kajaka Shaka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited kataka NHIDCL Nakabantaban Shnai ka Surok Shillong Western Bypass Haba ay juba bakayen dorbar haka kenta kalijing kali uba tunsong loong baya kajaka kabasa kabalong R.san nakashispa ki Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills bat Ribhai District kidang tre yelaki kam ban penbet ikinu kimat kibala wanra de kitrai jaka ubat tunsong ulapan scam baya kajaka baper ki balayo na kabenta ban shnai ka Surok Shillong Western Bypass kala long lengba kaan Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement LARR Act arhajar khatlai bat bala pentri kam ye ki jakaru kat kum ki kendon jong ketika an jo usnam arhajar khatlai ka menteri ketenat ka kot kya jong Sarkar Meghalaya ka Dr. Amprin Lingdo kala pentip akayen robar thau an ke jela baki kam ha jing kentiu kedan ya ka Manggagre Sub Center Shaka Public Health Center ni PHC kidang ya saprang haba ajubab ya ke jingkli ha kayen robar thau an ka menteri kala ong ba kilat aju sumar bala ban yo na ketika PHC hadien bala dep penbiang pura kilong ka outpatient department lani ko OPD Sipo telingi jingtia kinong pang ki bahap sa ban sya sumar ka kamra ka klong rengkat kitar badan kam ki jaka tes ki jing syakri ha badan kam kerki ke jaka ada wai ni ka pharmacy bat ki yin sa nak benta kinong tre jong ke jaka sumar bat kiwi kat kum ke jing itu jong menteri bedikmi ka Manggagre Sub Center kadang yai ai ke jing syakri kum ka Sub Center kat bampat depura ya ke jing kentiu ke dan syaka PHC ka menteri kala pediang ru ia ke jengkerpat jong ka MLA na ka TMC ka rupa marak ban penstet no iki kam ban pendep pura ia ke jengkentiu ke dan ia ke tega Sub Center ka Sarkar Meghalaya kam sundan jing tmu ban bu ia ke jaka the nyut ka bakat kum ke jing start science ha ka snong mau khanu ka bahap New Shillong Township la ong usembut menteri rang ba ka jela ubri kmi ru ia ka tanat penroisor uba singau balang dahar haba ai jubab ia ke jingkli ka yen robar thau an ka jela nen ke sngi u MLA ka maulai ubana ka VPP uba Bright Star marbanyang ula ai jumut halo ke jingdan kam ia ka sarkar ban thau ia ka waste management plant kata ka jaka ka bakrpang ban bread ikinyut bagi syndrome na ka benta ka mau khanu hak baulo ong ba ka sarkar kala yo e ka jaka ka bahe
praspa eka hamok hanu. Haba ajuba bekani uba dahar ulaong ba kajaka kabadon kam na kabenta bantau ya kajaka lum sundrum kadai banlong lakum no sispa hadu sispa sanpo eka. Bat ulaong ru ba kam sundon kanu jing tungu na kaliang sarkar ban penkelai ya ketiga jaka syaka European Ward. Uba dahar la benrap da kabaong ba ka sarkar kadang ya chaprang hakijing penkre ya kajing sandur ya ka master plan. Kani ke kubor kawan sepi na ka Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong mentangin beteng biang ye ki kubor ke berang sa. Unang yalam kaliang persya ha ka dorbar thau an ke Meghalaya u belong ru menteri rang ba barem ke jela u Dr. Mukul Sangma ulah maham teng ya ka sarkar persya ya ka jingle bam sut nyau ya ka jing sngau jung kisamla ha ka baul ong ba kani ka jingle jung ka sarkar kala ban lam sa ka jing bitar ka jing sodu mensim bat ka jing ile persya ki bala banon rapat ya ka jing thud ha ka suk ka sengan bat ka jing bam khen an. Ya kani Dr. Mukul Sangma ulepen pau hadian ke jingkta ya ke sukasan ha ke jela kam tam ha East Khasi District. Dr. Mukul ula dawaru ya ke jing tuklar pa mardor nakaliang ka asam bat Meghalaya hadian balapen bena ya ke bernihat kum ke jaka ke ba jaklia tam ha ke perthai. Dr. Mukul ula banjur halo ke jing don kam jong ke jing trelang na barok ki benta bat ban pentre kamru daki kendon ki ba perkim ha ke baydei bat kajingri kuat ya kamariang bat baniada ya ka. Ya kaleniam huli la rakhi mentang singi haprengi pak rengi Hindu ha kalengkeri. Kani kata masa ka baju rakhi ha ka basdang jong ka ayam perem ya ka balatip ru kum ka dol purnima phagwa vasan utsav bat yosang ha Manipur kadi kata masa jong ka jing I jingkmen bat jong kirong kirup ha ka baki pat ba nong rakhi ya kani ka jing leniam ki juya ta rong mar kaliang iwe pat bat yasa mi ki jing bam thiang ka presiden kari ka Draupadi Murmu vice president Jagdeep Dhankar menteri rang badu Narendra Modi kilat bat menteri rang ba jong ki jela na kalengkari kila ai khuble gi pat ba ha ka jing rakhi ka holi. Katrat sipai Indian Army ke court application na ki samla ki ba na barok ki district jong ke jela Meghalaya sya ka jing pendrong kam kum ki agnivir. Ka registration kan long lengba ka online ha ka join Indian Army lengba ka website www.joinindianarmy.nic.in. Bat kalapli na do ka khatar tarik minta ubnai leber hado ka sipho tarik ubnai yeyong banwan. Kitu ki bakwa ban apply kila ban le kumta lengba ka online registration bat ya kinong muna jong ka examen online ru la ban yo na ka tegeju ko website ya ki jingtip ki bakham banya la ban yo na ka recruiting office headquarters Shillong lani la ban phone how number not lie nriu sao ar san not sao iwe nyu lani pila ru ban pha ya ka email jong pi sha ka email ID rohqshillong@gmail.com. Ka District Disaster Management Authority DDMA jong ka East and West Khasi District Mairang kalapinlong ya ka program IJK pentibit ba arsiliter halor ka IRS kata ka Incident Response System ha multipurpose hall jong ka DC office kabadan Akashvani Mausawa. Ketika program aji kai pentibet kalakut no nin keski bat kijing kai bela ai kilong kum si bentana kijing pen kre ban le habawan ja kijing ja sha len shop akibor mariang ya ketika program la sandur ban pentibet iki kenuan aji ngerap ki bana ki block ba ki district ya ki bela tip kum ki incident response team katu ni ke khubor kalakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong ha ka por prabaji gini so pat ba ka Delhi station nak benta ki khubor ki ban wan naka